Batisi TV Lawan Rashapi Daka Frank Motors Kajaka Dekali Gabatamai Jungka Tata Motors Halatko Ni Shillong Ringkat Bakanet Foodish Ordar Mapi Ninwan Ramani Hakir Dobiyeng Jongpi Satu keluarga ni makan deh, rebel. Ki runar ki bempat la satiaban itho dorkman haka steps ni ba ar jong ka khat saw tarik ubna jelleo ar jar ar pu ar kila prongto haka wei ke dukan di mobile phone hambat pran ya ka bala tip kerteng kum ke text spark ke badan markham bat ke pariat store kani ke dukan kadai balalong try da uba rebel parian katkum ke video footage bala record lingba ke CCTV bala pendaj hak dukan jong ke pariat store la yoi ba uwei ubreu bala ya tawiyar ya kene ke jaka bad haba keli na ki pulet jong ke Sardar police station ki try dukan ki ya tho ba ki CCTV bala pendaj da ki pulet hamat pran kim try kam satya bad kumta kimla aban yoi shai manu badan kti ha kene ke kam runar hadin katto kat ni por ki pulit na ke crime scene unit kilawan poi ha kene ke jaka ban penlong ya ke jing tokit ke babnya bat kat hadu bala pelat ya kene ke khubor empat la ban tip manu badon kti ha kene ke kamto kapau ti kadang tu sa ong ki Tade kipor sanbinai itu kata bajiri dia itu tengi bitu ada tambah yuk tade kilaju tade mau kilas tu peteng ham tikukan kisui tade tukan kilek ban minit cincin lah pentep di komentaru tengi rengi bitu ada yati beliau di pedengi imenya menstep ki lawan tukan namanya berdudukan bapak jangan wan nai mama jungi ken ira mama ti pli kenya ka syatta sen pli ila prabi kum ken tingi pedat lama la satu kumta tingi ya phone ken di mama iwe tu ba hanti dan terai kan phone nang te pedengi wan nan barok khat ken chen ai bila yo te nga mene dang wan step bam nang libu school kun te phone ti para janga yang ba dukan bakala sa satu mas kontai ngawan sedepan kan tinggi hadu mentang empat yarung sopo nomor ba na kaliang polis depan ni kawan ban ni hadu mentah tinggi empat ya poi ni kawan tangin na po lung ji lawan tan po di bawah ni type forensic sing hadu mentang empat poi ni hadu mentang empat yarung sopo dukan mobile de bro tu alut te alut bro gi company jong Samsung company alut bro jong Vivo company alut bro jong Oppo company alut bro jong Realme alut bro jong Redmi uralut bro yang ta jong ka Tecno bro gi model uralut jong ka Lava uralut jong Tecno uralut ni labu bigla pandai kang ba ngap ni long pangi inang ni itu lalau itu ke box bi jong ka main box jong ka CCTV ni ada don da tu ka main box te thai lala dan lapik de gi ba bawan ban du na potukan te ngimte bi ko por na mar ba pun mentang step tinggi tip kubuan ngintip ye de namari mei jongi isa sejerong de kajong ni kapelting te kan ni layu hamjia be po ni mon kan sekade kamin hang ni po mon kan telada kumhang ni po bukan dongi kini kamin mon kan kadang satu te pinong kumno ngin sigi bas kendong kecot gila lat bentuk do besuk am tinggi nakaliang dongi request nang ni skmat lat banjia gigi di kuan kumni te kanong safe site bangi hakmat hang ni rom safe site te dukan ki banong menit ki hablong husiar ba ki try dukan menang ni kemat ki haban on habu security maman ke dukan omne ngi ki dukan balong ni balan bi security yang ni ro si mit kini keming mot kan rang jia te banong kendong srot ke besuk te kin yo bantu te gade jongka gomen ni mo jong police ni bobuan ni mot kan mo te song na kate nama kate ka CCTV kala long focus kini keming hang ni
ini mut pan min hane tentang dia kalian jong keteng trai ngahu in yo ay gitu kibat ya sim di mobile ni ada biang police department ki trai hok ki trai yu te trai ngin lap ya ka ini di mobile ni sai ado menta te ngila ada ya keren mentan ki ong gin sepet itagi nak CCTV jong ki dengar wa ala request ki ngong ba ai ba gidan jang CCTV gede pok sadar gidan gamin jong ki mo te nang tukin pet tengah ong pencek na ikata kayu try tip ada gila cek tengah try gila ban ni tangi nak ni kami market bahaba kadan ke patrolling jong ki polis baki ong kani ngadang ma 24 hours mo patrolling kani mo mokar sedikit area ke balong bajia ge mo commercial area kadi gamin mo thanang ni haba kani gamin mo than kani hang ni garang jia ba kani khamat ki pen pra ti pinong giba gidukan giba situ kendong serot kini ikan cukup no we kamu diu gini bu ini patrolling kemudian jengmut ban bu ini patrolling kami habarang satu ni kemudian jengmut ini ban bu patrolling bah benar bu patrolling kami ni pin bu patrolling tengah korba ya dia gua jengku maju kami ni kipo kan bu man safe side police department ibu man naban taban pet ya mi gini ga ya gini jengtu tim komentar belak sephe gini jengtu jengkem jeng penyap riu jeng yu kejur ndai kum gini for la dei ban yu bi kum ni ki olat amin kani mat frang ki olat mantu te kiba ben kan cukup no bi kata atrai pak tip ya kata ru sebuah kan mu di ba kata bi ngim tip ba impat hadu menta ngimpat di nama anak polis hadu menta kimpat wanti kita ki bawan ban le ki apo hadu menta ngimpat rum apo dukan ru ngimpat tip ingin saya mau saya darawan apo polis department ingin saya cek apa dengan try lebih alat punya pegang ingin dia yo mau PK ge menu kitiar ki mobile kuno sim na yo kan tip te mentah ni mentangi kumu i ke stok sabaro di ni ki jeka penyibu mobile menton ni isu mobile kan tangi we line mobile taruh di tang company Infinix ki pelaj Infinix mobile ngai iji lat kindiat and the rest ki all brand company la ralin charge osi charge wo ba kita ki CCTV bawa ke hajrong ki khlam terekam tidak apa ki khlam terekam boleh ya pada hang tu sebenhe ya kadon bangila abo kani ina abo katai tikum ko home department gi ban chim kya ke hang ni nado last month ru chato bon bhagi dukan chini chato mobile kilali habo Sardar police station ki oba kin dia yo ki footage ki khlam yo ye ki oba kam ya kam terekam hang to dep chato katu ladi ba fikir kan tikum na ko home department ta kleven fikir bhai ki gi jingja ki beret khamtam sikini ki area jungi hapor ba kurumar la jor ki jingkulmar ka CCTV kala long kumno kala ba long tang hai tu por hapor ba thanda ba ki CCTV kimlong show kei ke badan silendet jang kini ki kei baro na ta da ko police department ngim kena tang ya ko police department ngim kena iki badan hang to baro khai ki badi ban pet ki ki ika law and order ki ban pet ha khamtam ni hang ni ha khamat girak shalit hado kan ni diki phaulang kei bade ke banjai ki di depan bade lada kim sim khia ki de pen yo ek ki footage ma haba kini ki CCTV ki phai met sikini ki area jongi tingi na kum na kalian ga yeng ban na kalian ga di para jungaru ni ketu jor ya ke sarkar bade ka police department bakile ye shabha ki di CCTV am bakin terekam tang hapor ba dan ki jik keluar hamot kran चलिए आप लोग चलिए अब चलिए चलिए आप लोग Kung nakita si CCTV, last one footage.
Means CCTV is not working. What is the point of keeping a CCTV? There's no point at all. Hello, hello. Coba.